Kita memiliki ulu, kelihatan domin. Mau awal dan kita makita ko na domin. Kita lihat sa Leviticus 12:10. Kita lebih ulu kalau sama rumah ini. Orang kita sering maromah ni povo. No kita lebih ulu kalau kita domin. Orang kita minta kena keras sama domin si maromah. Tambah saida. Tambah kita buat mahal. Si orang Jesus dan ada yang mati orang boleh kita terus kelihatan. Kau karakter yang baik tak? Dia mana dia masih maromah ni povo. Mana dia kita domin si maromah. Maka mana dia foto ni si Sam. Oleh si Jesus sudah main no Salvador. Kalau sebanjiri kita buat si Jesus sudah main no Salvador. Kita buat niya viaza moja na remata maka buat na fatina tan castigo. Makita natin ang mga mga domin sim. Tabanan niya po ni Juan Manemesa mayita. Ato yung mga befer na tan castigo, ano si Simo Morris Rampay. Maroma ko Zeus. Sa maroma na Zeus po makanin na justice na nakatimaw. Para yung mga bema na ko yaro dyan na Diyos. Manera que primeiro Pedro capítulo 2 versículo 1 até o claro de tata kita na betul pas maroma na povo agora ser na maroma na povo kita na betul ka tan domin maga agora ida simona domin manera que se Jesus da reino de Salvador no loro tem que mostrar arrependimento no loro tem que mostrar osama usa dia que tratava de ter maroma maroma kateta ko na ita na sa ona hawak munduli. Primeiro Pedro capítulo 1 versículo 15 a 17 kata kita precisamos de santidade e itanya aspecto mores lor anda sa maroma na que bol itanya santo kita precisamos de santidade dalam sa escritura kata kudus lah kamu sebab Allah adalah kudus maroma kasi kata ini dengan mores ya santidade tambah haus santo.